Hakasin ka banakong office jengkang commissioner for person with disabilities jong kasakar jalan kat ka jatrinang bat Meghalaya Urban Development Authority antara si ka santarik ulbayar kala penlang ia ka sensitization program ini ka program pensut hu nam taki nongnya kali khamdang nongnya bas mak kinang bot bos kadi simentaman pensut hu ia ki driver rangkat bat kinang bot bos haka bidai bat ki brio ki badan jinnat khatman haka bidai bat ka hak jongki khamdam ia ki tu badan jinnat khatman haka bidai jinglai lembag jongki kali kadang sekali kemuna upiki boro ulang mahabadan junat kan bat but kidi kibre ki blang kerpang bat liman sim khia nam ta jongki na kaliang ka di ban junat kan met ka kong bright warshong kalau ong ba ka jeng pelong ye ketika program kadi ban pensengu thu seki driver bas rungkat bat kinang ya bas kumnur banyara kibre ban junat kan met ketika si ki driver kilawan sim ta rangkat kinang bot ba kumjuru ki try kali ba penyat pelat dia kan repongot Snow, yakiba, yakipiru, ibibiwe, kebetul laka, bani hap, ban penundang, yakinikaan, kebetul yang bersama hakamnya, kini kibiru dan jengai dukannya. Kibuan bahagi sections, kibiru she's for elderly sections, she's for elderly. Ketika way section, kebetul yang way, kebetul siapa ni orang kata accessible transportation. Kaya kata accessible transportation, kasi Pembuka penting bagi negasi. Accessible transportation bagi orang kedai syaham kata kecing lek kecing wan kecing ya inti kecing syam kali kini kibriu badan kecing yang depannya kepada prinsip pensanya ni. Kemudian tu kami nak office ni Commissioner for Persons with Disabilities ni langsung kia bah. Kini akses ke orang Islam ni, kini accessible dia campaign kelawan hak kebalapan orang la mereka hak ni ke stage ni hak kalah dari ubenai bakat ahajan Hassan kebala inaugurate dau Prime Minister Narendra Modi kaya ni jumpa jangan ni berpelang kini jaga kibaki teri bakta kibar buildings kini jumpai nak kiba nila balik teri kita kidai banyak kiba nak banyak om tangan kaji kibriu kiba ni banyak tiga kiba nak banyak hendai kini banyak penlong ulang dua banyak pembet bagi mereka suruh kita kibriu kiba nak banyak kiba siapa kini share kiba ya kikraj kiba yo ikmat kiba yo service store kiba dunia kijingo cipakat kita baru ni habban penyalang lengkap kata kejinglong kejingman kung kiwe kibriu kiba biang mo lagi kini kikor jingtik mo pawat dunia ngau kata accessible websites kata kikor jingtik dunia kebangi di ban niyo ban peken baru termuni kibriu kiba niyo ini datang ni kibriu kiba nam ban dek hati komputer kiba ngila ban pek kibian bagi ngila ban niyo jingtik hendai inja ayu ada kini kibriu gogo Jayu ada kibriu kiba snow, ni kibriu kiba shong, kini wheelchair, ni kibriu kiba dan kiba susu. Kini aku nak kiba kena pergi komputer, ni kini aku nak. Ya kini lu, pergi ke sekolah dia kala omba day ban shnan, day ban wandur. Ya kata kau cintip, dah kebangi bu ya kita ki accessible features, no? Kita ki jimbalkan hak ni ka komputer hak website ban sukin ba kilo kina tekunung ni ya kata ni dan pak ha ba ni dan ka kini ka ni ka National Informatics Center NIC mo hak ba ni la yo ba le tekan paki ni la don i komunisa wa lang lu ibalaya ini ban wandur kumu ba kini kibriu badan bijingan dukan kila ban yo kijingtiken dia dah kamu umuri kena leceh komputer saya kita kini kijing buat kapang yo ki font size mo kibala ban pendek kiba buat kibriu badan kijing duna ha boleh
kilaban be an lada ki kwa ban tip e ba tho ang tu kada kini ko voice announcement ban yo ma ti kata ba o kilai ba so ke ti chayu tu bina uri ba long dan ya bon lo sino hendai itu tu ban ban lo sino ki ya kuno ki ikin da sign language baik mata irida ini di irida rida ne rida bonja kriya rida bon kriya ini di sign language interpreter pai pai i hapla bagi kan bali india kini nama ba kidan ka prinjong fihan ni ki bom yo snow tinaka takadaw ni na office na pindu i ba ina bangkan kini ke kini kilatip ke itu bang kini fi kini kiwe bagi yo snow kini kiwe bagi tip Tesluha alam yang kita buat, saya tu pandang macam tu, hati program dengan organize. Ni mula ayat apa ni akan ingin session kadang ada bertanya apa, mana aman. Jika bagi kalau program kita bangun, di bawah mana sampai kelas, balik pergi mana, nama ada ke mana, misalnya ada bertanya. Kami kan kita siapa ni kau, mulai bermak ini, hak semua ini kan program, ada ni mana, kita siapa. Nama ada kan kita ke ba pressure ini ki video ki badal ke jengka department balik ki organisasi program nak bantang jengku nak bantang jengki objektif kumna ban le haba fi ki video badal jengka department bukan kita pria pengira lagi ki wala ki bas station ki ayu ki bas driver ki bas conductor daki ki baki daki ICF ki only saya intip kin sutu ban keren kita nak cukup tisu ki kan nak ki ano ki intip office ni kedai battery yang terhakam ya basnap ya kecing kuat kecing nam jom kini kibrio yang nak ansha nak kata kadau ni penulang ni kini kat program ni susanat bakani ke secretary jom Mikhail Urban Development Authority kalau syikia yang hak ke proposal cakap office ni immediately ibaraki ngada orang kubesi boni ilale ha baraki apa buat kata proposal nak syong ban nanti hendai kita expect kena siapa yang nak format lebih hendai kat nak lebih lagi badan saya ini kita ini nak apa macam kita yang kini nama baru kini bantuan mele dan kita nak ambil nasiru si dan kena kacing ini lagi kacing nama dia hendai ni kerana akan program masih yang mungkin support lagi iwe kita bantuan mo kita tahu ini kan anda lagi kepada dia mengiru syarat baru kali ini saya ambil tangan fi mengiru dibalikin laban kali fi mengiru siapa setelah kadang-kadang dilengkap balik terang nya dalam kami fi dalam kami dalam kami kini kita berencana dekat men ni hab pandai ni hab penting yang dekat imna kasalan jadi kira kemana dan dohok kira dan dohok bantai lantar ni kira dohok am imna salang kira dohok ban leja kita lagi bentar kira dohok balik kini building kira dohok ban saya kau tak minta kini ke bawah bagi dia minta kadai kahok hakiyat kewan kejadi kelek mensyuh kali mensyuh di taksi mentai di taksi driver ni pakot bidang khatang ni pishwa kadai kesian balik kau syuh kini ke program bagi kena an increment ni seri shibun di kau ini bang aku saya masuk syuh ke bangsa keren keiga kau dia keiga rule jadi sudah di bangsa keren keiga bang dia mentai dari berat cipang kini dah anu dia di bos official make sure yang kami kau lawat cipta kalau pilih bas kita belum accessible ni work RTI ni federal ni dia bagi kiaran ibai fight having accessible transportation barefoot transport kita lihat kini accessible transportation along with kini Metri society daily nak kecing pensiun kecing ajin nak kejengki ni lah you akan belum kini ke program kini ada kini ya kini ka next. Habis kini ka kendor no pasal kuwe. Ni ka serta jelajah ni kana lihat kamu hati ni kibas. Namuda kita buat sitai dor. Cuma pi kan. Naki pi macam tang kan. Lesson pi itu bagi ki person with disabilities. Cuma ada kipu itu, ada kini beliau kiba ambil ini, ambil aslo, dikira mengaku beli beli, biasa beli itu. Henry, ni ada
ki person with disabilities. Nama bang pai di ki benda junai khatme ni on ki badan South Hall to Saint Chijra. Tikini ki benda junai khatme let's say election ki bus pila introduce yang kata UKID card lalu dihapan si tendor. Dia kami tadi ki bus free jompi ki bala ki laju shinkan si tendor ni beri benda junai khatme. Let's say pimpaket pishibek kembali. Kami pada kalau kisi Mahmad Babu Afli Yaki Bansham. 2 seats reserved for persons with disabilities. Mentan yang select, makran syabale hadir kami yang sekolah is anti changes ini, bagi condition of a person with disabilities is a boro, but is a lalu ibariki ikong marbanya ikong umroh bagi bertang ni ni syabal hakaba nila apiru pelabangan dan pen community stickers yang sekolah hakibas. Dan apa stickers? Sobha lalu dan masyarakat pada person with disabilities yang terakhir dari lain condition, but dia betul ki person with disabilities ini kita dah cakap kami cisinda ini banyak yang kebijakan. Ma aplikasi la bakin show ini kita dah cakap kami aplikasi. Semua materi kita sendiri sesuatu kami tidak berjumpa dengan orang ini. Haba ni orang bangkit habas. Lada kini diksyam hakim wheelchair. Kemudian kini habas. Yang mata materi dalam manual assistance joki. Di dalam syarikat perluan ini dibuat tekanan. Yang ada retractable grants. Kepala akan full. Dan apa yang kita kerjakan? Kalau bandung untuk apa ada? Kini kita bersyam hakim wheelchair kena rumah. Ini ada inspection. Yang kali nak kini joki STPS buses. Tak life penalty kini bus di badan kini retractable grants semua orang kita kini kebijakan apa bus I mean no kayak kini share kemasuknya kalau pakai kalau tak hasil kadang kedua tak komandan dulu tiga lalanya kedua tinggi balik kita sekarang dulu company Henley tidak singkian dan setelah satu undang bah yang kini buses mentah kita ladan ladana ni hapan extend yang situ surah kena balik pada besok break pada besok pun saya kena anggung krem dan kena kata aja ni nak contoh. This is a significant piece of legislation aimed at ensuring that individuals with disabilities have equal access to transportation services and facilities. The state government is also in line with the provisions of the Act. With regards to the accessible transportation, the state government has recently notified the state-level constitutive committee for monitoring the functions of accessible transportation to persons with disabilities. And today's program is the outcome of the state-level consultative committee for monitoring the functionality of accessible transportation to persons with disabilities. The government's initiative demonstrates its commitment to fostering inclusivity, and with continued efforts we can move towards a future where public transportation is truly accessible to all, regardless of their abilities. So let us empower mobility for all and pave the way for an inclusive tomorrow. As we strive to build more inclusive communities, let us not forget the importance of accessible transport in creating a world where everyone is valued and included. So I wish I had more time to sit and to listen and to learn more. I thank the two departments and especially the doctors from the health department by Srimati B. Warsham, Shri Shanghai Prabhat, Madam Bata Dakar, and we also have Assistant Monitoring Officer from Muda Babiki. So I request you to kindly listen and to be a part, to be attentive, so that we may learn something, and then we can use it in our. I'm also happy to see the participation from the NGOs, from Rigway, from Shillong. And at the outset, I would like to congratulate the Muda and the Office of the Person with Disabilities for having organized this program.
To make our society accessible and inclusive for persons with disabilities, the Accessible India campaign was launched by the Honorable Prime Minister on the 3rd of December 2015, whereby target is made to build environment, transport system, information and communication technology accessible to the persons with disabilities. I thank Madam Subrala for mentioning that I had an opportunity to work in the transport department for a pretty long time. And during my time there, we had a lot of interaction with the social welfare department, with the transport department. And then we have tried to do our best, but still we are very far. And I would request the officers who are there now to kindly do their best, and myself also from the social welfare department, I would like to participate and see that we try to contribute so that the persons with disabilities will have a special place in the public transport. The right for